Dobri večer, počitovani patrače. Včera zo švetočnim koncertom na Štret Široke rovnini u Ruskim Keresture zakončeni dvodnjovi festival ruske kulturi 53. Červena ruža. Otrimanije na otvorenim prostore, hvilja potrimala, bul dobre naštiveni, mal uhljadnih osoh, a mal i svojo provadzaci manifestaciji. Televizija bula šitsko toto zaznačic, a calosnu sliku festivala hodnice vidzic už pošvitko. A u tim magazinu informativno uvidzime jak še festival odvival od samого počatku. Skoro i šitskoho opaćce kratku najavu nješkajše emisiji. A čo boľov dostane Aleksandar Plankoš. Vinčujem pobedníkom. I poklješe dzeci pririhtovali za nastup na našim najstaršim i najvekšim festivalu u školskim holu otvorena vistava grafikoh prepljetanja na šohovi značnoho umetnika Vladunja Radija Zos Verbasu. Keresturski sajem u ramikoh tohoročne Červene ruži otrimani u fiskulturnoj sali školi Petro Kuzmjak, a na njim še predstaveli remeselniki, produkovatelje i Združenje ženoh bajka. V ostatnich rokoch toto vážna podžija na vojvođanskih poljoh stracela na toržestvenosti, nasamprед pre podcenjetu vrednost žita, ktoromu še cena už rokami nie zna napredok, ta ani počas same žatve. Diplomu i plaketu nahradzenim pridali horodonačalnik Subotici Jene Maglaji i predsedatelj Skupštini horodu Ilija Maravić, a školjare muzične školi porihtali prihodnu muzičnu programu. 5 novi naslovi, kotri zbogacuju našu literaturu, predstaveni medijom u našoj novinskoj vydavateljnej hiži Ruske slovo. Treningi aerobiku u Ruskim Keresture trimaju dva dzivki, kotri po prihodu do Valalu posle zakončenih studijoh nadumali trimac vežbi za šitski vozrosti. Naš najstarši i najdlupši po tirvanju festival nje odrekaše manifestaciji zo skotrej von i nastal, a to zmahanje za najkrašši dzivodski i leginski glas. Tak bilo i včera, ta se u predluženju magazina Hodni vidzic i čuc hto toho roku osvojil košarku zo s červenima ružami, a hto čo boljov. A teraz uvidzime jak bilo na počatku perši dzenj festivala Červena ruža. Muzično-tanječna manifestacija dzecoh Červene pupče urjadovo počala na 19 hodin, a nje urjadovo u včasnih popoladnjovih hodinoh ke do Ruskого Kerestura počali stihova dzeci zo Skocura, Verbasu, Novosadu, Đurđova, Bikić Dolu, Šidu, Novohora, Hova i Mikloševcoh. Na 16 hodin na otvorenoj sceni u dvore osnovne školi Petro Kuzmjak počali tonski probi, že bi na pupču šitsko bulo krasne, prave tak, jak učitelj Vasilj Mudri napisal u špivanki Našo šveto. Za nas to spravdi veljke, švetokulturi i treba veljo zorganizovati, to druga država, treba rodičov pozberac, po veljo treba to toho pokončic. Taka robota u društve že še namahame do roka jednu dzecinsku novu choreografiju spraviti, ta toho roku še predstavime za choreografiju na Belilu. Djece ljubja, napriklad, da nauče da su nove. Im treba tako se vecej, jedan rok za jeden tanjec može biti, bo ja nie možem prichodzić na probi častovo za šidu, takže nazdavám si, že od tih, keď od dneška še uvidzi koreografiju, to bilo na opštinskej smotri, nije pošli smo na zonu zbog učini to tak, tora bila velika poplava, to bilo okolo nas, takže prišli smo teraz na ružu da ukažeme to da smo robili cali rok. Z djecmi za folklor še rihtaju už dlugši čas s time točkami, međutim za djeci za pupče, za pisnji, smo še rihtali dejaki 3 tižnji, 3 raz do tižnja, a za špivanje za najkraši glas, djevčata še rihtaju dejaki meša z njih už sigurno. I či še djeci raduju, že prihodza do Kerestura? Raduju še bar, ali tako zim dlugo trebaš čekati od probi po nastup, međutim, kad sam nastup, već kad su bar zvozbudzeni. Uvek dolaze nova deca koja pevaju,
druge pesme, hor je novi i uvek je to lepše. Do normalni vojitelji i deca koje to rade drugačije, rade lepše. Uvek, svake godine mi se čini da rade lepše. Najave i mislim da, kako da ne, ima izazova. I pokljuši dzeci pririhtovali za nastup na našim najstaršim i najvekšim festivalu u školskim holu otvorena vistava grafikoh prepljetanja na šohovi značного umetnika Vladonja Radija z Osverbasa. Ja się z grafiku zanimam już skoro 30 roki, ale teraz u jakiś zadnji czas, znači to je jeden ciklus mojih grafikov, koji robeni u tehniki digrafiji i všetky su potpisani za 2014 rokom, znači to je jedan výbor robotov, znači ktorých je prek 200 i ktorí robeni, znači všetky u jednom prikladniku, všetky su autorski otisky, a to je stvari jedna čas, znači koja často zaznačujem časti prirodi. Znači časti prirodi, ktorá się nachodzi tu všade kolo nás, mi ja da jak inšak obačujem i na dajaki drugi sposob predstavljam, odnosno na dajaki drugi sposob obravljam i predstavljam javnosti. Kad sam videla grafiki, ta mi tako prišla na razum ta poznata zbirka pripovedka Antonija Isakovića Kroz granje nebo. I tako še mi zložila pripovedka jeho výstavy, ktorá bi povedla, že človeko popatrunog preskonari vše, u stvari popatrunog na nebo. I to nebo mu u stvari posila znaki sudbi, ktorá ho čeka. Znači, raz vidíme červené nebo, slunko, raz vidíme prichodzi chmara, pocerpame od kamencu, raz nam bela veje, jak dejaka nadija. I pochopila som i jeho potrebu pravic to ti konari, jak prepljetanje, u stvari, jak od naše ruky, ktorý všeteška dvíhame do hore, deška probujući dolapic, to nedolaplivé, bo nam nebo u sušnosti nigde nedolaplivé. Namrem toto dumka o nebu vše nas dviha ponad našo obični žemski životi. Popatrunog na grafiki pri naščiviteljov vyvoloval rižne emociji, od strahu po nadiju, a naščivitelje u školskim dvore željeli njem jedno, radost, že toti hviljki možu podzeljiti z najmlačima, kotriše za tod nastup pririhtovali jeden rok. Manifestacija počala z ozvivodzenjom novih kompozicijov za dzeci. Špivačov provadzal Zetinski hor Škorvančki, Doma kulturi u Ruskim Keresture, a dirigovala Lidija Pašo. Potim nastupili ruski dzecinski ansambli z naših mestov i z sušednej Horvatske. Vi še tu bar zrostancovali, co to već bace išće za nastup? Hej, a zahrivame še. A keže ste še rihtali za tot nastup? Veljo. A jaki tanci Nješka tancujece? Ruski. Išće da jaki može biti? Nie, govlja tanjec tancujemo. Jaki? Govlja tanjec i takie. Mace tremo može biti? Ja vars. Čo? Nie znam. Je rozliki u tih ruskih suknjoh i u takih običnih? Jest. Bo to ti, якщо була грубші його руцовині, а то ти лім'єдні. Бачиш, що то ти розпіряю, а то ні. Znači, ljehčejše tancovati u tih ruskih. Hej. Evo, dzeci vam tu bar taki roztancovani, či su taki i na proboh? Vše, naiste. Veseli, evo, robíme od pol septembra, naiste gluho, porjadnje še robelo i calu ješin, calu žimu, calu ja, nadam se, že rezultati tu. Nješka nam nastupaju već jak 80 dzeci u 4 dzecinskih grupoh. Evo, ja naiste šťašljiva pre njih vars. Čekamy svoj šor, išće 2 točki i već mi nastupame. Nošni prevereni, kročaji na vežbani. Šičko tu, kročaji u valim pajcu, jak šehvari, evo, jak za peta puška. Đurđevčan je dost masovni, keljo mace tanci, keljo špivanki. Evo toho roku prišla i mlača grupa i naša štrednja grupa. Mi imamo 2 tanci, oni imaju 1 i prišao orkestar, oni isto nastupaju za svojim blokom. Pači vam še tu na pupčecu? Hej. Co ci še pači? Na koncu, kad bude to druženje. Hej. Znači ostavace i za disko? Hej. Patreli ste i drugih tu, jak drugi grupi tancuju i jak si še pači? Pa fino mi. Petrala sam i ranije što ti tanci baš fini.
Jak się wam pači na Pupču? Krasne. Co ci się tu pači? Mne to všetko. Було 11 нові пісні, і думам, що všetky ще децям почали. Видіше, ми же баржі, мабуть, за деякий младший возраст, але от так, того року така тема преовладала. І окремо мило, що ще і діти включили, писали. Один школяр написав слова, друга школярка у другій пісні написала музику. І думам, що то vecka ešte veci sú uključení do toho. Keľo djecov učestvovalo? U choru ich kolo 70 jest, tak z veci jak 70, väčšina z nich i tancuje, takže dúfam, že tak dosť masovno i krásne, keď ich je veľa. Počas nastupov djecinskih ansamblov žiri rišoval, kotri špivanki zaslužili nagradi. Chcela bym vinčovať všetkým djecom, na istine znane kto kraše špival, kto ljepše hral, kto ljepše tancoval. Na iste zaslužili jeden veliki aplauz, ja bih modela aplauz za všetky djece. Žiri še ima češki zadatok. Všetky písni dobri, kvalitetni meni veci, hej. Koji kvaliteti su samim tim, že su vyvedzeni na festivalu. Nam najvažnejše, že jest veľa dobrých špivačok, že sme videli, že okrem tých autorov, ktorí sme poteraz mali, nam še zjavili i mladi autore, ktorí, da se možemo ih pohvaliti za kompoziciju, dom, že sme mali i jedno hlavca što tekst pisal, takže u tim, jak da povem, u tej mladosti možemo čerpati to, co nam bude treba za dalje, za daljši pokolenja. Kompozicija Kocki autora muziki Julijana Ramača i tekstu Melanije Rimar, ktorú vedla Eleonora Dudaš, dostala peršu nagradu. Drugu kompozicija Školska ljubov, a trecu Dzecinski sovit. Nagradu za tekst dostala Ksenija Palatinu, za stihi Sušedove. Okreme pohvaljena bula Marina Roman, ktorá toho roku špivala svoju kompoziciju. Moj dido pisal tekst i za moju domažicu bi sam mogla napisati muziku za to, da sam pristala da uspela. A jak maš to potrebne znanje za pisanje kompozicije? Hodim do muzične škole już 5 roki, ale i tak ljubim doma da kedi. I ti špivala to, tu špivanku, hej? I jak to špivac, to tu svoju špivanku? A tak dakus čudne, ale prejde to i ešte svoje meno, keď se spomína ta, ale... Červene Pupče zakončene zo disko žurku, ktorú všetky účastníky so s nestrpenjom čekali. Všelijaký kocky mám plnú ladičku, tá z nich pravím chyšku za mladšiu sestričku. Pravím jej školu, laďu i fabriku, chyšku za šteniatá, posteľ za barbíku. Chodí štenie chodí, ale len mračkuje, kocky zo zladičky, všemi vysypuje. Chodí štenie chodí, ale len mračkuje, kocky zo zladičky, všemi vysypuje. Všelijaký kocky mám plnú ladičku, tá z nich pravím chyšku za mladšiu sestričku. Ona mi kľapka, dúmam, že me ľúbi, a veď kopne z nožku, tá všetko pohúbi. Chodí štenie chodí, ale len mračkuje, kocky zo zladičky všemi vysypuje.
Drugi deň manifestácií Červená rúža u Ruskim Keresture počal so Keresturským sajmom, na kotrým še predstavili remeselníky a popoládňu u školi otrimaní zmahania u šachu u ramíkoch sportských baviskoch Jaša Bakov. Keresturski sajam u ramikoh tohoročne Červene ruži otrimani u fiskulturnoj sali školi Petro Kuzmjak, a na njim še predstavili remeselniki, produkovatelje i Združenje ženog bajka. Sajam še otrimuje u štvrti rok, a produkovatelje i privatni podnimatelje hasnuju na hodu, že bi vytvorili kontakti i preširjeli robotu. Mi svjedomi, že keď každý rok še budú zjavjovať isti vykladači, že to ne bude mať ani funkciju ilustracije na interesnosti, na elanu. Takže potrebujeme každý rok da bude daco nové, da ho každý rok da tematsky obnovíme, daco nové da vidu máme. Takže toho roku máme napríklad prerobok konopijak tému a tu nám dobre prišla i výstava, ktorú porichtal Závod za kultúru v Ježanských Rusnácoch. Takže nám to baš tiež tak dalo odrecené osvieženie. I však vše patríme, da máme čas pošvecenú starým remeslom. To nám bitné, znači patríme, da potrimujeme i to, da nezabudzame toto staré. A tých nových, to sa robia nové technológie, nové stvari, oni standardno prisutni. Tema tohoročnog sajma bula konopa, ta naštivitelje mohli vidjeti šitski fazije i preropku, predmeti s pomocu kotrih ševona česala i predla, jak i gotovi produkti iz domašnjoho platna. Konopa bola bar zvažna u živoce Rusnacoh, pretože z njej tkali materijali za oblječivo, posceljinu, partki, ručniki, mehi, pokrovci, šitsko co bilo potrebne u obiscu. Tedy še u to čas še ukazalo, že oni to prihtani obrobic, možu šitsko toto sami obrobic i predac za robic dobri dinar za toho, znači 100 žili. A zatrimala še dakle do 1963-65 rok. Tu prestava konopa počina papriga. Okrem remeselnikov na sajme še predstavelo i vydavateljne pod prijemstvo Ruske slovo. Direktorka Ruskoho slova vyznačila, že prestoti našu novini mož provadziti rozvoj privredi pri Rusnacoh, a že novi format novinkov bude okreme interesantni privrednikom, kotri še ohlašuju, že bi pricahli novih kupcoh. Jeden projekt mamy, który oblapia dwa publikacji, jedna z njih vidze koncom roka, druga dakle za nacionalne šveto i prave to, ktoré vidze za nacionalne šveto mogla bi mati temu privreda pri Rusnacoh, ta evo ja povolujem privredniku, že bi rozdumali o tim, a tota publikacija bude u funkciji obstojanja Rusnacoh i napredovanja, prispodobljavanja gunovim pohledovanjom i života i stvarnosti. Znači, ta nova publikacija otvorena za njih, ja ih povolujem, že bi še nam javeli, mi ih všetko jedno pohledame, už tak za odješenji i že bi sme afirmovali ih robotu. Keď slovo o reklami, Keresturski sajam bol nahoda, že bi naštivitelji opatreli i výstavu medzivojnova reklama po-ruski, na kotrej boli vyloženi za rameni ohlaški, kotri vyhodzeli medzi dvoma vojnami u ruskih novinoh i kalendaroh, a kotro organizoval Zavod za kulturu vojvođanskih Rusnacoh. Okrem naših ljudzoh, sajam sobotu naštiveli i hostci za Slovackej, kotri hostuju na festivalu u sušednim Laliću. No, my sme dostali pozvanie tu do susedného Laliča hrať divadlo a oni nás prevádzajú, tak prišli nám ukázať tu, jak je to tu, jak tu ľudia žijú a aké majú produkty. Perši raz ste teraz u kontaktu s Rusnacami? No, áno, perši raz sme tu. Ešte sme tu neboli a sme veľmi radi, že sme tu. Jaký váš počátok? Jak vám vše vidí? No, dobre je tu, pekne, vidíme všetko, že jak tu ľudia žijú a páči sa nám tu, je to dobre, vidíme všelijaké výrobky a čo ľudia tu robia, takže sa nám tu páči. U popolednjovi hodzinu u školi otrimani zmahanje u šahu ramikoh sportskih baviskoh Jaša Bakov. Zmahali še 5 ekipi iz Đurđova, Šidu, Verbasu, Novog Sadu i Ruskoho Kerestura, a okrem senioroh baveli i mladi. Pobjednik turnira ekipa Kulturno-prosvjetnog društva Đura Kiš za Šidu, druge mesto zavžali Verbaščanje, a trece Kulturno-umetnjitske društvo Tara Ševčenko z Đurđova.
Festival Červena ruža zakončeni sobotu zo švetočnim koncertom, a prihod zo zuhodnjicov budze oplaceni do fondu za područja, kotri potrafeli vidljivi. Tohoročna žatva žita, jak i prešloročna, jak i veli za nami, u znaku neizvesnosti. Nie znaše jaka bude cena žitu, či bude otkupjovanja po kvalitetu i či država otkupi 200.000 toni za robni rezervi. Gu tomu nie znaše ani keljo točno za šate. U predluženju da skeljo akcenti zo tohoročnej žatvi. Da kediše žatva žita slavela jak šveto. Čas žatvi bul čas radosti i každe kto učestvoval u toj roboti z elanom robel i bul šešljivi, že učestvuje u najvažnejšej podžiji u roku. V ostatnjih rokoch to ta važna podžija na vojvođanskih poljoch stracela na toržestvenosti, nasam pre podcenjetu vrednost žita, ktoromu še cena už rokami nie zna napredok, ta ani počas same žatve. Pa rasti zo scenu ritko zadovoljni, ali žito muša šac, ta ih pre toto mušenje otkupjovače može ucenjavati. Mislim da ću i ove godine morati proizvođače da razočaram. Думам, že i toho roku musím rozčarovať produkovateľov. Ceny nebudú z nás ani po žatvi, ale až poznejšie. Keď by sme rachovali so sprosekovým kvalitetom, chvíľková cena by trebala byť 16,5 dinári, plus PDV. PDV produkovateľi sigurno dostanú, keď žito predajú direktno prerabiačom alebo vývožníkom. Keď se predáva pre poštredníkoch, PDV ide poštredníkovi, takže za takového cena bude 16,5, a za takového 18 dinári.
Жатва почала іще прийшло тижня, але je zastanovena pre dižđi, a naša ekipa sljedujući kadri zaznačila prave posle dižđov kad nastupila pauza u žatvi. Novosadska uglavnom не можем še trenutno ani setiť, že jakše vola, ale думам добре се родзело. No ja trimam i statku, ta izod s hljivskim hnojom še hnoji, hej, každý treći rok, co ja znam, takže dobra mi žemi, dobri urožaj imam, za teraz som zadovoljni s tim. A ljem jednu fajtu žita ste šali? Hej, ljem jednu, ljem dva holti, bo v Loni som isto mali pivski jarec i žita, ta som vecej dobil za pivski jarec, jako za žito. A takže na rok može bude, ani nebudeme žita, keď že ešte nebude dajakej doplaty ozbiljnejšie. Jarcu 30 meteri po holtu a žito, mal som 3 fertali holta, tam 25 meteri a tu jezda z 30 isto po holtu žita. Takže urožaj naiste zadovoljava, ale ceni nie. Počali to ti slabše, dako žitac su dako zohoreli, to ti še počali zimac, međutim evo včera i za včerom smo imali baš veljku, počneme še bali dako ne vremena i toto, tak še košelo šitsko co bilo zrele za košenje, toto sme košeli i primali. Placime 16 dinari 20 pari, avansna cena, dakle kolo 15-20 jula bi trebalo da še na nivou šitskih mlinoh i prinješe konačna cena i već da še formira konačnu cenu i već še probi doplate. Тогорочна жатва жита понагляла, як і шитсько друге, значить 2 тижні скоро ми рушили, так нам даку шичко і приноси слабше. Значить, мами були охорені жита від хоротох рижних, значить tu bar spodli urožaj, tu ide i do 2 toni po hektaru. Znači, prinos niski taki bar, znači jest i dobri, znači košali smo od 2 toni pa do 5 toni, 5,5 po hektaru. Znači, to u roku bude šarenolike, jak bi švarelo, šeljake. Bar z veljki škodi máme od hlodaroh, jest i co trovane, i co nje, ali darmo to tak, baš veljka najezda, znači, ist ponoveloš i na žitu, to co i na jarcu bilo škodi veljki. Znači, jarec nam prosekovi urožaj da jake 4,5 toni na nivou cale i za drugi, znači jest tu i ljepših, co bilo ljepši prinos i bilo i horši, ali da jake 4,5 toni po hektaru prosekovi prinos. A žatva žita može povedati, že počala nješka 25, daki 22 i 23 perši od kosi žita se tako spadli, to žita ktori u slabšej žemi, ktorý načas pošati, lebo ešte je to horšie, keď z nich slučajno zahoreli, znači oni skore im došla slama. Urožaj bar rozličiti, da nje pojem od 26 do 35 meteri po holjtu, ali nigda še perši žita dobri nje košeli, jak bi povedal. Všeše koša to ti dajaki slabši žita, oni zato ljebo riči, ljebo zahoreni, ljebo miši barže poubeli, ta su riči, ta skoro i slunko prešlo prez njih i skoro i dozreli. To drog charakteristični po napadu hlodaroh. Pre blahu žimu oni še namnoželi i tereše od njih njemožmentovac. Kto ih i troval, to mu je pomoglo, bo nje troval sušed, abo sušedov sušed. Postoji opasnost posle znimanja žitoh jarcu, ktori uznjati, znači že prejdu do šlidujušćih kulturov, tu verovatno bude mac opasnost, može bude i najvekšu soja, a prejdu znači do cvikloh, baš u kukuricov, ne znam, že oni baš pravili daki vekšić kod i verovatno ljudi budu mac problema i u papriku. Cena jarcu bu, eto, isto menša jak od prešloho roku, 18,5 dinari košta jarec perše klasi pivski, znači prešlo roku bol 21, stvarno baš češki rok bude vypatra. Za žito isto še nje očekuje veljka cena, ešte všeše je i nepoznata, takže uvidíme, že to volje u repčini sme isto pokošeli, znači to sme mali daki prosjekovi okolo 3 toni po hektaru, znači imamo cena u odnosu na prešli rok isto menša, znači imamo 300 evra tona, prešlo roku bila 420, takže nas baš zrozani ceni, ali uvidimo, znači dako češi rok vypatra bude nas očekuje. Žito še vyplacuje avansno, a ostatok še vyplaci, keď še bude znať konečná cena.
Za čuvanje, znači, trebalo bi do 1. avgusta, že bi še človek go predzeljal, znači, keď zostave, znači, ostanje na čuvanje, to bude u Silosovu u Novim Sadu i, znači, bude iz od 1. augusta im postoje mešačno lager, takže, znači, to uslovi, ktorý budu, već počne bude tržišna cena, potom še bude predavac tak. Produkovateljom bi še barže vyplacelo ohabiť žito na lageru i čekať zvekšu cenu. Za toto še naplacuje 1% od pridatého količenstva mešačne. Pretpostavljam, že toho roku bude vredzic ohabiť žito na zalihi, a povedzme da nadosť ľudia šeju žito, pretože by vyplacela rendu. Keď máš čoho druhого vyplaciť za rendu, već bi mudrejše bilo, po mojim dumanju, keď bi ohabil žito na skladištenju do dakle ješenji, dok še barže ne formiraju ceni, dok še ne ukaže jak i inše i u stvari keljo še pokušelo i keljo budze. Fachowcy sovituju porastom, že nješmu patric co robi sušet i jaku tehnologiju produkciji on primenjuje, ali naj každe tehnologiju produkciji prispodobi gu u konkretnej sorti, ktorú on zašao. Već budeme mať zvekši urožaj. Co še dotika odkupu po kvalitetu, na toto vypatra išće pričekame. Hoć država pre mišanje kvalitetnih so nekvalitetnima sortami ročne traci milioni dolari, ktorý by mohla zarobiť vyvožaci kvalitetnih sorti žita. Oni še i tak vyvoža, ali najčastejše pomišani s nekvalitetnima, takomu žitu cena veľo nižša. Poznate, že len 1% proteínov u zrnu vecej na trgovištu znači 10 € po toni vecej. Čižmi mojo popatani, noci mojo nevyspani, lijepe toto vinko červene i prejedno zimče ljubene. Lijepe toto vinko červene i prejedno zimče ljubene. Čižmi mojo ne sluhaju, še dokač mi odlukaju, tam ja pijem vinko červene, hej, prejedno zimče ljubene. Tam ja pijem vinko červene, hej, prejedno zimče ljubene. Kač mi ponavljaju, tam ja pijem vinko červene, hej, prejedno zimče ljubene. Tam ja pijem vinko červene, hej, prejedno zimče ljubene. Čiž mi mojo podzavšaci, a moj ocec tak ne radi, nie pisinu vinko červene, sokavice zimče ljubene. Nie pisinu vinko červene, sokavice zimče ljubene. Nie pisinu vinko červene, sokavice zimče ljubene. Zdôvodneme, že jaké prílohy budú po koniec našej emisiji. Diplomu i plaketu nahradzenim pridali horodonačalnik Subotici Jene Maglaji i predsjedatelj Skupštini horodu Ilija Maravić, a školjare muzične školi porihtali prihodnu muzičnu programu. 5 novi naslovi, kotri zbohacuju našu literaturu, predstaveni medijom u našej novinskoj vydavateľnej hiži Ruske slovo. Treningi aerobiku u ruskim keresture trimaju 2 dzivki, kotri po prihodu do Valalu posle zakončenih studijoh nadumali trimac vežbi za šitski vozrosti. Prešle nedjelji u Horodskej hiži u Subotici dodjeljeni nagradi Skupštini horodu 3 talentovanim mladim umetnikom, među kotrima i profesor muziki Saša Grunčić.
Pripoznanje dr. Ferenc Bodrogvariše dodzeljuje razročnje, význačným i talantovaným osobom nie starším jak 40 roky na području literaturi, podobovej i muzičnej tvorčosci, kotri zo svoju robotu doprinjesli rozvoju horodu Subotica. Saša Grunčić, profesor orguljske muziki, kotri pripoznanje zaslužil z nahodi vyhodzenja kompakt diska, kotri vidati koncom 2013 roku po zakončenju dvoročnej turneji po Srbiji i Horvatskej, na kotrej interpretoval dijela kompozitorov jak co to Albe Vidaković i Stanislav Preprek. Każde mesto na turneji malo jakiś svoj okremni upečatok. Dakle, boli bar dobri instrumenti, dakle, boli bar krasni prijem, dakle, bilo bar veljo publiki, kotra bula šešljiva, dakle, bilo bar malo publiki, kotra zaš bula šešljiva, takže každe mesto ma jako šiko kremnu bešedu. Najljepše to Stanislav Preprek, kotri i najmenje poznati. On isto, jak da povem, kompozitor 20. viku, kotri veljo komponoval ne za orgulji, ali i za solo hlas, za hori, za kamerni sostavi. Takže, evo, to ti kompoziciji bilo najljepše robic, za njima najljepše robic. Ferenc Bodrogvari bil moj profesor u učiteljskej školi, prepodaval nam filozofiju, sociologiju, logiku, takže ja profesora znam išće bar z mladih njoh, kad je on bil mladi, a ja išće mlača, i okremne značenje emotivne ma primje toto, že moj sin dostal na hradu po zmenom mojого profesora, kotrого som ne se bar spočitovala. Njeljem ja, ali je šitski. Diplomu i plaketu nahradzenim pridali horodonačalnik Subotici Jene Maglaji i predsjedatelj Skupštini horodu Ilija Maravić, a školjare muzične školi porihtali prihodnu muzičnu programu. Mislim da su nagrade stigle u prave ruke. Думам, že nagrady stigli do pravih ruku. Toto co ważne, a to, že nosíme i dalej esenciju tvorčosci i co pan Bodrogvari zastupal. A to, že by sme obracali uvahu na umetníkov, ktorí už jak mladí vytvorili daco výnimkové, že by sme ich nagradzeli i na to spôsob ukázali, že zajednica provádzi každú robotu. Subotica horod, ktorý trima do tradícií i my máme veľa mladých kultúrnych tvoriteľov, ktorí meno našeho horodu promovujú na najkrašší spôsob i všade u Švece. Za dostavanje pripoznanja Sašu predložil Zavod za kulturu vojvodjanskih Horvatoh, s čiju potrimovku vidati kompakt disk Glasi orguljoh u rovnjini. Saradnja sa Sašom Grunčićem bila izvanredna. Sotrudnictvo so Sašom Grunčićem bilo bardzo dobre. On jak diplomovani orguljaš prišel zo Zagrebu i mi zo Zavodu u programi našej roboty tako predvizeli, že biše otrimal serijal koncertov z muziku, kotra pisana za orgulje. On na toto pozitivno odvitovao, ta zo s CD-om, kotri sme vidali, na najkraši sposob sme zakončili naše sotrudnictvo. Evo dalje bude promocija toho CD-a, budu dalje koncerti. Nas davame še, že išće budu dalje jaki projekti. Máme teraz u dumanju daco, ali budzeme o tim kad bude daco konkretne. Popri Grunčića toho roku pripoznanja dostali direktor fotografiji Ako Škovač i menadžer u kulturi Dejan Vujinović. Vychodzenie až 5 knížkov naraz bude vymáhať z veci prostoru, že by še mohli predstaviť javnosti i že by še mohlo ukázať adekvátnu úvahu každej z nich. Zážljem zajednické predstavljanje knížkov ukončené toho štvrtku u prostore novinsko-vydavateľnej ustanovi Ruské slovo. 5 novi naslovi, kotri zbohacujú našu literaturu, predstaveni medijom u našej novinsko-vydavateľnej hiži Ruské slovo. Jak povedzene, toljem počatok uspješnog vydavateljnog roka. Generalno počatok moj tot, že literatura išće vše, jak vidite, i žije i rozvivaše i že ma mesta u tim sučasnim Švece, švitkih informacijoh, u Švece interneta, globalizaciji i tak dalje. V širokom pasmu čitateljov predstaveni knjižki pripovedkoh dvoch autorov z Kanady. Našenje Slavomira Olejara i Časkrok Ljubomira Međeša. Olejarovo pripovedki o životce vyseljencoh u daljekih žemi, veljih nacijoh, njeljem rusnacoh, a prez autorovu vlastnu vizuru, kotri zaznačeni u tej knjižki, recenzent Stevan Konstantinović učišljel gu samomu verhu ruskej prozi, prešvečeni, že po stilu i temoh kotri obrabja pricahne veljke pasmo čitateljov.
Дзякуючи скайпу сте на ході на події присутствували писатель, а присутні могли чути його слово. Ljubomir Međeši prišao osobno, tak se mu uklopelo, pan Slavomir, evo tak sme so s ním na Skype-u, vjedno, on dal ideju tako i mi še tako je popačelo, hačom bi nje. Wiem, że to znaczny pisac na ruskim jazyku dostał Habešidi, kiedy wyszło Habešidi, zadakowany meni kako jeszcze ciekawi za naszą kulturę, za naszą historię. To je osnovni motiv. Autor druge knjižki, Časkrok, Ljubomir Međeši, na promociji potolkoval pričinu nastavanja pripovedkoh z ruske starini. Moja supruga me už veci raz nahanjala že teraz. Ona me tako veci raz utorila, še dok sam tu bol. Že teljo pišeca u toj našoj istoriji iz jednog ugla, z drugog ugla, a ljudi vas nič ne razumijali. Sonjena im je horela. Napište jednu takvu istoriju da vas ljudi razumija prosto, budeme znastavecka, budeme veci izbaz o tim. Pa sam se думал, že ajde da ja probujem decem tak napisati da še zainteresuju, nie o časoch, nie o osoboch, ali tak, že evo, napríklad, co še mohlo slučovať. A toto, co ja napísal, to ja o tým neslúchal. Znači, to nie baš tak, že vidu mane, he? Da vam poviem ešte jednu zahádku, bo še mi pýtali, čom še volá taký náslov položený, he? Neobyčný, vydumal som preto, že keď človek vežne knižku, sám to robí, tak vypatrí, že jaký náslov, co by to mohlo byť. Teda keď se to interesuje, da keď se nahniva, da keď se vypadra také banálne, da počneš čítať za tie knižky. A mne je bolo interes, že da deci vježnju, tak no co to teraz, to časokrok. Hej. A to znači kračanje času, ljecenje času, všetko može biti. Istočasno, keď daco nije obične, da še duže pameta. Jak dokaz uzretosci naše literaturi, to i objavljovanje knjižki z istoriji ruske literaturi i kulturi na žridloh duhovnosci, hvarela med inšim recenzentka Irina Hardikovačević, konstatujući, že hoć autorovi Mikolovi Macapovi dlugoročna redaktorska robota odberala čas za vlastne tvorenje, rusinistika i slavistika zikujući jomu dostala to tu drahocinu knjižku. Decinska literatura zbohacena ste nahodi s dvoma knjižkami. To pripovetki Bačvanski safari Evgenija Čakana i vibor poeziji za deci Vasilja Mudroho Budzenje jari. Recenzentka knjižki Čakanovih pripovetkoh Melanija Rimar preporučela toto čitanje njeljom dzecom, ali i staršim, nahlašujući jazičnu i literaturnu rozkošnost autorovoho rukopisu, o kotrim prepomla škoda že teljo čekal na objavljovanje. Knjižku vizualno pririhtala Gorana Biljnja. Vibor pisnjoh u knjižki Budzenje jari Vasilja Mudroho napravila Irina Hardikovačević, vodaci starost, že bi stihi boli rozumljivi i prilahodzeni godzecom nješkešoho času. Podzeljeni su do troch ciklusov, kotri oblapjaju dzecinstvo, familiju i prirodu. Vizualno ju osučasnjela Marija Kovačević. Po konjec roka, po slovoh odvičateljnog redaktora, maju visišće 3 knjižki, a po tame čitatelje maju pred sobu toti novi vidanja. Teraz sme dostali 5 od vkupno 8 u 2013 roku, bo to vidateljni plan za 2013 rok, 2014 až počneme teraz, posle ljeta. Všelijakže, keď bude knjižky, jak budú vypatrať, najviac závisí od toho, že jaký sredstvo dostaneme i jaký rukopisy dostaneme, a vec na nás, že by sme pravili atmosféru i že by sme plasovali to tie knižky, že by sme jako šik davali to zaslúžené pripoznanie tým autorom, ktorí knižky robia, a úlohu firmy u tým vidím ruského slova, že by ktorým plasovala knižky i že by knižky postali dostupní našim čitačom. Nemalo číslenú migráciu.
Ljeto stihlo, ta velji už poodchodzeli na morjo. To ti, kotri putovanje planuju poznejše, ešte vše majú času zacahnuť svojom skuli. U ruskim keresture znova počali treningi aerobiku, kotri môžu naštivjovať šitski zainteresovani. Treningi aerobiku u ruskim keresture trimaju dva dzivki, kotri po prihodu do Valalu posle zakončenih studijoh nadumali trimac vežbi za šitski возрости. Po teraz prijaveni šternac osobi, kotri še namahaju odrobic pravilno každu vežbu, že bi rezultati bilo vidno co skorej. Mi robimy tu різні файти вежбок, значить, починаємо тренінг з šitskih mišicoh, već kad prehodzime na aerobnu čast treninga i na kraju opušćujuća čast, odnosno rozcahujeme mišici, żeby nie prišlo do upaloh. Aerobni vežbi, odnosno sam aerobik kombinujeme z tajbo aerobikom i ljebo z pilatesom. Можу šitski priti na treningi i mlači i starši i to ti, co už majú kondiciji, že bi ju otrimali i to ti, co nemajú, že bi ju zdobuli. Тож так, шитські, хто заінтересований, щоб вона прийде, bardzo інтересантно, bardzo добре і супер на тренінгах. Na bok vidih, zacahni bruh. Mamy znači, vežbi za zlabdu i vežbi za fljашками, vežbi za karsteljami, різні rekviziti. Labda nam služi jako deki teg, lebo це, znači, jak na pilatesu, hej. Da še tako zacahni, zacahni še ruka, kje še trima labda, barže še zacahni ruka i vecka mišica cala še barže zacahni i to ljehče še vec vežba barže i vredi. A to ti, co su počas hodzi na aerobik, co oni treba za osobu da prinješu na trening? Treba da prinješu 2 fljашки za vodu, lijevo za spiskom, to mesto tegoh i treba že bi prinjesli deku prostirku, strunjaču, deki ručnik, dacu da lježa na tim i to je to. 2 noha napredok, glava zahnuta i ruceme. 1, 2, 3, 4, 5. Ja bih povolala šitskih, jak ste vidjeli, tu je od najmenših djevčatog 3. klasa, preko osnovne škole, srednje fakultete i ženi, takže može hoće kto pristo što žele zacahnut za ljeto i šitski povolani, šitski. Treningi še otrimuju u diskoteki Amadeus každi robotni dzenj. Zahraj mili na piščalki, kiedy ciše selo javi rada, špivala veselo. Tvojo očka jagodarki, ja zahrajem na piščalki. Tvojo očka jagodarki, ja zahrajem na piščalki. Pisnju zašpivaj me šerca, rozvešaj me veselo, špivaj me veselo, veselo, špivaj me veselo. Pisnju zašpivaj me šerca, rozvešaj me veselo, špivaj me veselo, veselo, špivaj me veselo. Zahraj mili na piščalki, ja bi tancovala kolo tebe, suknjivih perjala. Tvojo očka jak hvizdočki,
Počitovaní patrače, keď nám še udalo zatrímať vašu úvahu po koniec našej emisii, dzekujeme na úvahy a my emisiju zakončíme zo informaciju, že ste magazín hodni vidieť i u repríznym termínu na štvrtok na 16 hodín i 40 minúty i na piatok ráno na 5 hodín i 30 minúty. Spred ekipy, ktorá pririchtala i realizovala dneškajšiu emisiju, žičím vám príjemný večer. Dovidenia.